Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Hidim teronarong Chandrati mong arabar bagan along munit ki thitangar pum kelongpon Thang achiklo ni phain korage thomarni ajo por phai baji sira achite mapor malom manja police station ke parlo hidim teron arong Chandrati mong arabar bagan along avi kavia tumpen karlitang monidhan methi artaninkan plikebra phophan apran armut pondetlo apran ke damjoi asar buramen karlitang moni chandra methi pusi pachini pon Labang so apran ke damjoi alam thiapu thaklaki biri eso kacho hangpen ki pipeted ajoine si apran ke dam nanglo Apran karmute kang abang phuamen lapu henlo Sonjit teron artaning kan inkoira pho asar buramen Jona Singh teron arongamen hidim teron arong Santo Singh taro artaning kan inkoi asar buramen Mohen taro arongamen Chenat bearong Solid inghi artaning kan inkoi asar buramen Borsing inghi arongamen hidim teron arong Lapen Patli gor Jongle Singh gor artaning kan krenar kep asar buramen Karlitang Sunu gor arongamen hidim teron arong pusi pangthekpon Lasi arona tengkang saipon jiaphan case number 06/22/U/S302/34 pabon ponsi hem kangsam bengponang lopusi ASI Rensing Rongpi manjausi Monju Gogoi ahinpet nang pachini dun 3টামান বজাত খবৰ পাওঁ যে ৰাবাৰ বাগানত এজন মানুহ পৰি আছে আমি ইতিমধ্যে গৈ পাওঁ মানুহজন অলৰেডি মৃত হৈ আছে তেওঁৰ নাম হ'ল মণিধন মিঠাই তেওঁ মণিপুৰী হয় তাৰপিছত আমি তাত পাছত সোধপোছ কৰোঁ কৰি মেলি তেওঁক আমি সকলক জনাই দিলোঁ বেডটো আমি থানাতে ৰাখিবৰ কাৰণে মন পায় আমি থানা ৰাখিলোঁ আহি তাৰপিছত আমি কিহত গৈ সোধপোছ কৰোঁ যদি যিজন মৃতক তেওঁক এটা বিড়ি বিচাৰিছিলে বিড়িটো ইমান সৰু ল'ৰাই কিয় বিড়ি খাব লাগে বুলি কোৱাত তাক এক্সৰ মাৰি দিলে মৰাৰ কাৰণে সি তাৰপিছত তেনেকৈ মৰাৰ পাছত তেওঁলোক তাই সেইটো হেৰি কৰিবৰ কাৰণে পাছত সিহঁতি ইয়াতে 4-5টা লগ লাগি ৰাতি বাগানৰ মাজলৈ লৈ যায় পিনি তেওঁক পিঠিত মাৰে হাতত মাৰে মূৰত মাৰে হাতত মানে নিজৰ আমি দেখা পাইছোঁ তাত লাঠি 3ডাল আমি কৰিছোঁ আসামি আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ তেওঁলোকে মাৰ্ডাৰ কৰা হয় বুলি তেওঁলোকে আমাক স্বীকাৰ কৰিছে আৰু সেই সংক্ৰান্তে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে কেছ নম্বৰ 06/22/302 ছেকশ্যন তেওঁ কিয় মাৰিলে মানে যোৱা তেইছে ৰাতি ওচৰৰে মানুহ বিয়া হৈছিলে বিয়াত তেওঁলোকে নাচি চবেই মদ খাইছে নাচি পিনি থাকোঁতে মানে যিজন গৌৰ বুলি কোৱা ল'ৰাটো News Desk Report KARBI ANGLONG News Manja kese brancha hinpen matriculation candidate satomaphan satlang ketok aden mate writing board ke ronpon Thang ne phain kora pho arni manja me thengtom kese asai hemalong metric asat lang ketok dunja tomaphan kotekok aden mate writing board lapen phone pen ke rona jaimek padoponlu Bangso ke rona jaimek along tenison tiso maichepa hem phuponsi kongchon bang omor sing killing pensi mayalam the pachini ponlu Alohiaman pentiripi kese mephu Jameson timu Bisnu phangcho district kese mephu atum chetong dunsi kacharli arisoi jangatuma phan angsong anat ke messenger atovar kirung ponji aphan bor ipon verji puta pachini pon Lapen halapu ke charli arisoi jangatum sitami ningkang sam lapen kachoro pajir pon Sartum pen kosonsi ke charli pon ke pang tang nang jima mate kosonsi apran ke dam bom nang jima lahai ka duka visitami nilu tuma phan nang ke than pon lapen nang ke pari pon apostami ning sampik anlo akero kilo lapen lancho takali nilu tuma phan kitok aphan dot pen lapen writing board stamini tuma nang pilo aposi ka duka ve nang ke pia pot nilu tumninga klong pen student hoi pen akero kilo Sildharampur Reserve Forest angkang an solar power fence KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahinpen ingpupon Mohamaya constituency ke parlopon Sildharampur Reserve Forest angkang analong Dongmukak Western Range East Division lapen WWF India tumpatir piponsi solar power fence KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahinpensi ingpupon
Siltharampura hawaralong habit ingnar lapen rong ara datum ke doke thak pen chenglok penang an akisung chetong nanglu lason si habit ingnar penajok penangan hemrit biribi thung pen chenglok penang anabang phuatumta apran dam nanglu laso jok dong mukak forest ai hen pen sitami kelang chari penangan chepaduk ponlu lason si thang ni phaing kora pli arni Siltharampur ahawar along dong mukak western range ahin pen patir piponsi Siltharampur ahawar arat habit ingnar pen kepajok pon thekjia phanpura solar power fence hingponsi KARBI ANGLONG autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen ingpu ponlo solar power fence kangpua maya long kache tongdun KARBI ANGLONG autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng, MLA Dor Singh Ronghang, EM Omar Singh Tiso, EM Pradip Rongpi, EM Mongol Singh Timung, Deputy Speaker Ritesh Inghi, Local EM Lun Singh Teron, MSc Ram Singh Timung, KNLF ex General Secretary Thong Teron, Dong Mukak Forest Ranger Rajan Rongpi, Lapen Pramod Bora, Worldwide Fund for Nature Technical Expert Atumpenta Chetongdun, Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron, VDC Chairman Rajesh Teron, Mohamaya BJP Mondol Klembang Phubang Phiatum an Siltharampur ahawar aradatum solar power fence kangpua mayalong chetongdun. Dong mukak pen Vaisong Terang KARBI ANGLONG News. Ilitum Forest Department pen solar power fence inauguration ani adak non hednang litum theglong je ilitum kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang satan non hesi dakpan damilo apen team KARBI ANGLONG dadawa inglo dak ni litum silong puro long so solar power fence kelo nang kok akaron kanang litum da chini lo je paso area long ani kan bang sitame dak ara patum kai mata dusu jolo kai lapen pasu helang munita dak apanda miglo chuning da sona thalo la sini litum dak local MEC mate EM salun sing keron sare initiative campaign alang linang pin khata teng ben sini li immediate WWF tum ben sibirta si alang litum technical expert alang tum dak nikeblo nang pi nilitum mala soteng nilitum pini asokam suniksi pini inauguration program denglo asinili hin pen dak local MEC donsing keron sarpan suri akadom pali eglo alang li advice alang li initiative financially tame alang hin sina kerap dunlo team KARBI ANGLONG forest department tame alang li initiative inlo tapen non dak silom puro lo dak po pipi ma ke dorkari non ke bang ani ino election panalong dalang li paluduni po bosini inli phanang than iglo adak friends ki huji polam dalang li nang than iglo asinon nilin pen kichu ningi ke la penlo je dak ara da tuman sida menon nang kirap nang chitu du nang po government tonggen non pini ili tum hala so facility nang pilo itum no sidak chinghon he da je pute lag henu thudak po asi dak community tum da me da rong ara da tum da me nang kirap du nang po asi last lapen alang litum WWF India pini bang tum alang limen ke prono bora iglo alang li si technical expert nang pothai si la so kam pachun iglo mohe nang litum thekguno iglo asi alang ni pandami suri akadom paji iglo ni litum forest department dok mogarin se hinte sir bangkan la KARBI ANGLONG BJP amai phu Dhon Singh Teron alang litum team pen soteng thenta constituency rongmong along kahumri dam Lakhakri Troxy soteng thenta constituency rongmong we kha ingti mini stadium along KARBI ANGLONG district BJP amai phu Dhon Singh Teron kahumri dam Lason si along kaprek a constituency along sitami humri dam ji pusi alang limay along jaite kang Soteng thenta constituency kahumri paprangsi puthot lason si kaprek inkoira trok a constituency along humri dam edji pusi KARBI ANGLONG BJP district amai phu Dhon Singh Teron pachini pon Lapen puthot arni sivet lakhain koira trok dwar bagori lapen nilip constituency hai huisitami humri pon pado pon thuji pusi birta long pon Mephu Dhon Singh Teron kahumri ponang kokathe BJP along arpu kedo leader atum chari pame mema lapenon ke wangji council election mate MSc election koson pensi BJP party ongdong awot pen chepahe pon thulong si team KARBI ANGLONG a sarkar ansose jakong kapalong thu thekji mapu lason si alamakam BD sore chethanchi mun pon Lapen puthot Dhon Singh Teron kaning je ponateng soteng thenta constituency ke BJP se haipon thuve gala athe local MSc ke klem kache paduk pik ajok development sitame radatum akisung ke boido antame rap ulu lapen radaphan aning parong lapen rad aning pahang the labang somai mondol me phu sem ingleng pensi chepahem phu ponsi mai pachun ponlu labang somai along aluhiaman pen kache tongdun local MSc KARBI ANGLONG autonomous council EM kache rong PP district amai phu Dhon Singh Teron visit a program mate nangka humri amai kepado ponahu independent penta BJP along chepa ogdun rong mongwe pen Jonasing Tiso KARBI ANGLONG News
Ini program apa kan apa lo ke district committee ya presiden visit. So ceng tenta pas visit lo, saya lang dia ini ada ini tentang komiti doan, ini mondor komiti, mula mondor komiti, lapen atas sel komiti, lapen lokal komiti, 28 dah letak cetong dulu. Itu nanti